Well, tuwa na siya kewa. Tudangin Friday pange. Nanong limekos ke April. Anak ko stiyan nga di interest ko ba samsang nange. Bakay Kent, Washington. Anak ilan met 2 years nge. Ito sinwala kasi Paing klalos ka din long laugh. Kaya ka lalo sa yeneng nga. Na Mr. Liban, tuwa na siya. Tuwa di interest ko, tuwa di makil. Tuwa na siya matlash kewa. Na akalimila ko marsiyet ako. Ugat yang. Kulo lap tigin San Antonio, Texas. All right. Matlash ko is long. Na Mr. Liban nila San Antonio, Texas. Sagan ugat yang. Elpay ko ugat kita kanila siya kay KahsInKol. Na anak ko sa kilin pengen. Tigin makil ba ugat yang ugat ke uik si pengen ke pacl. Ikiyak na siya Palda ka uigat kil tu siya. Tigin makil tuwan siya. Tuwa, kewa, Mr. Liban, tigin interest emet na kewa marskib. Telegas tasha. Kalamian magmasuan, kadin nito pe. KahsInKol, safely for low cost, kapasko fingin. Kapasko. Well, ano na muna po Matlash ko, slangan. Nakade, nag-guest at kanila sa kaon sa konge. Nakakat fast na met. Inge ko. Manakilin ko, na Daniel. Tudangin Friday pange. Nanong limekos ke. Well, rek mo Why Well, there we go. Jesus wet la oana, akollah God is Mr. Lipan, pesiyan dyan.
Langulot gani, akollah rula, ese tuku Sarumin, mutawaek. Mr. Lipan nga shoot pala kung minakilin mit lash ngayon. Kaya gulong lap, tigin tres call, tigin mekil nga wiowos nakalin. Mwet large matago, likiyac pacl na kapelching nga. Ringston na tuwo kaksakin call, kat gulong lap. Tamdal Srui simmer, tuwo gulong na sinkat ke karang yakulan na lal pang na kaya gulong yok na sinkat ke may fakakar. Gulong lap, tamdal Srui, gulong lap. Tamdal rose tuwo gulong ke lain sasya si Paing tar ilan na gulong kaksakin kat ke lain singe. Tamdal tamay sikra tuwo na inche kaksakin kat ke wala na lal, gulong lap, kaksakin kat. Tuwo kaksakin kat ke mol lars na kaya wa kas mol ma kada wiowos kaya tu singe. Joder ilan na gulong lap. Tamlil tamas, tuwo na siwas kaya gulong na sinkat ke mol lars. Tamdal genye Charlie gulong ke kasalan kat sivil ocean le tu singe in we long kas mol. Tuwo na siwas gulong lap. Procula Nathaniel tigin kumlong tigin megil tigin treskal goes long la reputation lan kaksakin kat kulo kaksakin kat singe pa taka likiyac ke simlan met na gawa pang uniformity singe kat long ingan na ito ko pet na ke syam yang alya kaksak las na sinkat ke wala na mai taka ra pasen met nga yok sipe awi atay in siya la meshi katar yang tanakatin kaksakin kat kut fak kulo na siya ke wala na mataka nga ra kulo lap met klas tigin bangan met klas mataka sam na ni ke belching flow not hello wes kal sijaklu tamdal root Charlie la tuwa kulo kaksakin kat lik keyword chingan kulo kaksakin kat tamdal lespet tuwa kulo lap gas na wo mataka inakketeyac pang tigin tres call Ay, klamalap. Digin mikil pala nga ngayon. Oye, sure push talangan. Akilin kong gas labe kadin monitorish ke lima modulation ke prin mi fak mo musan from duman. Okay. Kulo kaksakin kat ke mol lars na kaya kulon sin metakiwa mataka wikat ke talagas tas oli tu. Paing kumpe metsi tukay Srui prus la tu wala na kulon na sin pacl ke akketeyac nagisirin sa siya intakalong ke kas mol pe. Kulo lap Srui prus. Paing kusta kaya kulo kaya slabusan kadingin na akollah naka ara lutut tas ke kas nakikunakan siya ke alin misingir. Siya tamil di bal na kaksakin we kasalan tigin tres call kamamaya taka ikektan siya nakidatakin ike. Pange bawo ke kaston kato. Pakusakan kaksakin katin taka mutawaek ke laso takakita na masimik kita na rapakten lutut kun kasama we kaston ka. Kulo kaya slabusan nakunasa nakikusi tapel na kaya ko sa pa click like share na sin met we are screen mataka wikat pe kawa class ke kaya mataka wikat yok sipe kita pakalik pe mo siya na sin na kaya makan lang ke. Kulo malap tigin tres call tuwak kayo. Well, os ke
lumalap ka sa lowosan ngan gain we go siyang screen na man pain ko na kayo wakade nipslaons ko nakat pacl na ki me sekwem na waklasha nangan fak lumalap to si was ka check pa na wakami ka sa lowos makain ka sa kadusye onso ko luke kadin ka pain sa ngato laluti las masha nakade lang lama onso ko nakade tako sekwe na gimda waklash kilen misingyo na Mr. Lipan el bike len kain ka sa kat kunon sa kong atigin mekilat kay gastagi si Prain Garikat. Nasak das omne oral damlalasan dam dalyay ko kain. Kalot.
kaksakin ke. Also got the pacl. Good morning, friends and family, brothers and sisters in Christ. Ngan mi matwias ngayon nakalin lowos. Tudangin Friday pange, Friday morning, April and May 2025. Ang paing ko na kayo matakangan. Damdal telwin na ina. Lumalap kita kaluman. Damdal Rose, David, Marinchawan Kewa. Good morning, my sister from Marshall, Orange, Komoldata, Manigamur. Komontana, kasi la wolacna mit mashal taga. Kulo digin. Agila pa, mga specialist kay 94 ko was mine in Okay. Sugan. Mga met si mga wirek mo, daliktan si mamasyal. Thank you, Florence, for coming to join us this morning. Get the blessings from the Word of God. Na, mo Damdal Rose pange, Sister Rose, klamalap katakan. Tamlipan kumakalimit siya ngayon. Mia Pani. Mia Pani. We go in KahsInKol ke mulas na kaywa. Naknasakkalam yela ko gusto ka uye pe in magasikat. Klamalap katakaluman Mia Pani na JNRC Klafa klamalap katakaluman pe as pangaklas na sinsiyawan kaywa. My neighbor from the safest city in Washington, Ken, Washington, Damdal Espit klamalap. Daka Srui Bruce Damdal klamalap katakapeluman. To walk good morning, Damdal Espit. Long last pension na ganye, madin siya wan kaywa. Damdal Kenya Charlie from yang Mr. Liban. Columbus, Georgia, sisagot digin. Columbus, Georgia, klamalap. Rose Digin taga. Okay. Out. Yang Fort Damdal Rose. Leonard Wood, Missouri. Fort Leonard Wood. Sige kada sa bakit akin nila niya gato niya. Damdal Srui Simmer from Or digin Megil. Digin Megil. All right. Texas. Awesome. Klamalap. Damdal Ringston taga yawnge. Digin Megil kumal taga ya. Gagmagkakot. Naman tayo kuwang, pinpae. Kay kuwang bangay samok. Ngay samok Plus, naman mo kuwang. Okay. We are here meant to be corrected. Help us out. And damdahil namay glomalap kita kaluman globe ke faculum Hawaii. how anpain tigman si wiyoc nge choter damdal choter to walk kita kawan all the way from Killeen, Texas. Gulfors nge papespi nga Mr. Liban glomalap tigin tamask tuon siyong glomalap kita kaluman Tamas. tigin Tamas pangan damdal kenye
Mitchimat kay metkimat ka North Everett, Procula Nathaniel. Lumalap kita ka lowosan nga lila. Drama tingin is floor na mapauchak nga. Well, Amo matigas pa itin to kangan. I should na simun take it from there. Gangan Well, kan ako yala leo. tigil kami di ba nil suman. Okay. Ye masih look na nige KNRC kilafa siya. Okay. Ye simple sales liya nga. Prior na siya got already siya na kayo. Na asmosla masilangan pe. No storm is too big when you have faith in God. Sila man lang. Asmosla na nanaon si pa masingan. Ay. Wala tam na di ba testament lagi akilin metlalangan. Kay kulo malap KNRC kilafa kulo malap. Kadbangan tingin per klarilan ng anriti po silong may tuwa kulo kepel siya lensasya kulo pa na siwos mutawaek paru kema nakaiwa ko saro in fact kulo na siwos kaya fashion ngor siya ke onso ko insang memory na ke panglalan siya talik siya kuyas kaya kulo man laplam follow up taka na rin KahsInKol lowos ay nakalim me Srui lulap lan siya wo kad we go spend a Srui lulap ke context lan onso ka taka on kilpat so ko tamnay panmersan luslan na ni bestel rela na ke onso ka pa or ngan kulo malap tignis floor kulo machine god flat lan kulo malap oti lang Arkansas tuwo ngamo papaut more pange pai Ne por lokal lang meron ba pa nga. pai pange oi Ay kuwan yung ba mo siya. Sabi nito kuwan. inquire nyo pange kan How? metiga partner me dangan oi teku ame tigin Okay. Asheville North Carolina Okay. Kulo ka kulo ke mak swashigatlan kersana luka tuwo kulo ke me kasha shikat lutu senge kulo malap kay katlang si posilal ne shepe yu farnge ne shepe pai fin kumtikinis kada tresi kompen na tikinis ta katena east confirmation check link mga tasya 10:44 p.m. tarlin malalap na sin lem kat ke langkalang e pakote New York lal na shishkayo afade to Mali Fatata manuwa. odi oi kulo ke arsluman kulo kaksakin kat ke omdige prem na inakay kat ko kulo damalay nabangan kamtal kimie nagataga bangan metsa si mataga sam na ni ke pelcha Okay. amo ta ko lang ni rol tigin nan proile Well, kada ako lagat pacl department bange na panayang kade wagagan balance yel digin mekilan kan naknas kasikat tako bless ka digesi praying awin naklasha digin Miguel take it from here. Right? Kulo man lap. Nakakilin kong metal will packer. Tuwo ke lensasya. Ready na kayo majuto. Right? Kataka na ke mutawaek lang program na siya. Nike pelching kilin. Siyak na mwet. Kasi kasalan kat na sakat sas na medyo makatas ke. Kuya ke si Praya. Kataka ni Praya. Lem kat flat na. Katsibili pasta na siyong kiyaw sige. Kat kaitek na siyong kaksakin ko malalap ke mawulas pasimek. Kemisle makumigat kifong siya. Karingin niya kuwo. Ko makumesya na siya katsipe. Malakin intakakik na kisilin sa siya. Nakiten kain akilin falatlong. Kaus kaklong. Lang si kawilong na siya. In mutawaek len la siya inge kun wikat. Kiten sam kin kaslong. Ikestalan len la siya. Ngayon ka dito. Tawagin kola si Fena, ewagan niya tawas. Kung pinwikat ki mapasyas las ki maujigi. Maupe, may kasya mweta ka, kung makasikat ki. Inakfusasya, to isla likiyac. Akiye fali kasi fas ki wiowos mapayalo.
napakala kat chipil ta kana riru yak ki karo na ke may lut makom sila kitan sam kun kumit wikat sila met lom sipalay lom ekalim lom kat nakiwa mafake kat nakiwa may purong second line cheer kas lomin ko nilyak na kat kiwa tafila lo palag may defake kinge itmaki malang silo kat nakiwa may purong inakulay naiskas lo nakita na rin makin inkasikat intas ki mapayalo yung maulas itwela si kat proy pel na kiwa isam pekelos may tuyes ki kay ninoya na kiwa matayin manasla matayin asurla matayin forskala matayin nakadlala kafin ne kelos mara kulacnsap lain karigan mistelan fela sige oye na kiwa ma ene na kasasyon at kasay ko limkat pa mamadalin kay kaksakin kung makita kay kaksakin wala siya oye makatinanay ko akat kasay ko manakmanas wikat kasakta inche maki langsilar ay maki langsilo mayin kung makita pa itala pacl file pie lapama file kingoslasa nakimama katinanasyon top nakimaingin na kiwa kung makita pa kay kaksakin oye kat pray nilalal fung ilastasyon siya dokumentan apenas siya kan dominak misi takin ilas ke pelsingi siya kan dominas ke takin ilas takyas tumin fakak infasilik na finfela na phone na ki enta kiwa may kain reach Paing mo singi takat kiwa ka na rik makin inkasikat kulikat simular kasa na kiwa mapalakin pahilya tikalkal tanfel show mitsi maede na napay kasalong intakain kay nakmisi tawagan ko at pinpili ko imetin pero na kayo mo wikin masaplong in lang si kumbet ay in lang si matalanlar naman na kayo kitero at ako kimasuwos mapay misle orani kayo fakulan God at pinmol kan lang si kulaman lab at pray ki pelchingi walayot mata kay walalfo yung mudwikat niya na kanilar kilain singi Kosrae tayin siya malang sila spine wiya ay nakaki malang sila mayan ko makina controller ke maular provider na ke maular kaksakin ko nem God pamamadal at pray kin when na doom nem Lord Jesus Christ Amen. Amen. Amen and amen. Amen and amen. Thank you, Brother McKeel. Tikin McKeel, lumalap ki price yan. Manpain ko na kayo wa. May sima sa butyak takat na nakilin ki pelsi ngayon. Srui, onis, tamdal srui, lumalap. Conyers, Conyers, Georgia. Nadalbe, Central Becker, Texas. Central Texas ba ngayon? Lumalap. Pain ko na kayo wa. Musingi, Mr. Lipan is gonna bless us today. Ki Sam, yung alya. Tikin Paulin from Lanay, club ke Ujak Peloman. Tikin Paulin tuwa nga dalam de las kiao to lima kel tu tangan bangen kukulang itakan. We kumyang pe tamdal Terry Sue George from beautiful city of Kent, klumalap pe kitakaluman. Sam yung alya, Sam 99. Pakatatakoin me, sige katin kain expound on it. Sam 99. Malu ka din lo ang nagipa. The holiness of God, merciful of God. The Mr. Lipan is gonna bless us with that. Ito kain gan kaksakat keeps yung akketeyac. As we listen to it, try to see what relevance it has for the message for Sunday. Na sindinet likpay patakang klumalap. Mr. Lipan. Okay. Cindy Netlick, Castro. Okay. Ang ngayon yung Cindy Comarsia.
Naman sa Georgia ba naman? Akalan niya finko. Nga mo announcement sila ksafla ba Maylen it course May 7th. That's about what 2 weeks from today. Or yeah, May 7th. TSA mutawaek na real ID. Na she was my soksok yan ng nga. Kaya nga yung Department of Licensing rela in mawang and care of lagi travel luman. Arkansas ba? Sinila Arkansas. Kuno malap tamtay. Kuno malap ka. Akalan yan. Alayok sipe. Masiakluan ba kambaren na wala pa ni immigration luman gawa ko yun intact kumin mati. Get caught in the crossfire. Kada kaya katamit masikiyak nga na siya nga. Kada fast naman pa nga, aska sila Mr. Libanil Rick Magan, nga lang sila ang gabet sila The Rock. Bay bangan, The Rock. Bay lang sila the fact The Rock. Nagilak kalimbi nga Mr. Liban, di ko nonso ko nga kung fast naman nga, kasi unso ko makalimbi ke fact sila mam, kaya na fact nga The Rock. Nga unso ko Sing it out. Klomalap ki along labe pushewosan digin magil limsiliban ge unsugoa. Katingi akollah fast namit kaksakin gat ki kat mulchunlan singe ha matutut silash nge ba kashikat all the way from San Antonio, Texas. Limsiliban pela katakasyon. Well, kulo malap. Tingin Trescal, kulo malap ke me ikas lalangan pela. We be proy ma tagaral tingin mekilin ikas lalan las misingyo. Na wela los gawa benchipe akketeyac yokye tarnen las ke aslan mendagay wa yok na katalal fumila kadel wikat in pel na kay wa ke molas. Wana akalang yaktaring sham yang alia pagkatata ko na kaya si fe on pa celebrate God Akfulactye God alia fall na kaya present mat matagalikiye present was alia to kaksakin God kulo ke launching God kaksakin God ba penadla ko na kaya sham so kung wana bel na kaya wakatata ko rita la sham yang alia me Royle ke atigin mga persona nga finrak mo ting nga persona in ako klan ngon may lesson na sin metralife nila kayo into ya kulacnsap po kat sam ke ako makatil sinasis ke ngon lal ingot metralife nila kayo equip pada God Holy Spirit the third person triune God nga finrak wala kisin proya mana ka umayin akfresh ya ngayon tako yurun ka mero ke pelchinge na so musie slide makatusie ke mante ya sipe focus ka din ke rhythm si makatashkenge kat front note ye
me Sunday school jema tikin treskal tikin magila taka sibe kalwani akfoni la ke chen riang naga taka kai si kuno kon ke monte na kayo monte Tuesday na kayo Wednesday na kayo Thursday na kayo kadash ke tulang in Friday ka paslan monte ni ke Friday na ke mas ma katligie ke monte ya akoni yak fasha week na phone chip on dala long na Akfulactye na key team singa makay na pa me worthy of praise singa in kaksakin yakin makay na lam suko ma taka akketeyac mande lam suko me lion suko the root the lamb designation tolu akketeyac mande taka we kuno kon ke mante Tuesday Wednesday Thursday nagadeta na ke shambiang alia na pena pa in kaksakin yaka wan machay Akfulactye through his son Jesus Christ. I want to perle la kalimega we got some like mutawaek rhythm jinga. Mesha we met in the two thing. The local time loman fingo mas kuam keiko kataga kaksakin God. With that said, nam that freedom mabange kachiba somna get sifac ke koto na phone jinga. But that's get spring third quarter. Sifac lap si maka uskat metaka ke March, April ekran natari, May pagada showing na kenge, aske unit aktolu ta. Koto na phone singa katlong pasin malam nuel pampang. May kisya yok molo, Katak siya fila ta unit siya meta, kadaske unit aktlu, lazy nakia. Na next week, kada fale taka na ke unit aktolu na aksya fila koto siya. Eving katlita na me webinar semester ke lutut ke college me pa work like a lesson standard matagal ke me David tuku commentary singa en Kosrae makin pel na lilis paita we all lot aske na readum singa ka likiyac na in show len na ke wa show fashion na ke na ina KahsInKol lowos at laga na we show lot na tagakakin kaksakin God die kasikuno kon nga na kay ke molin life in last kasi ara masing yok super atlan met na kay wan taka na ke masing katin taka na on kaksakin God pro a long castle ali yok super unit aklo siya pangan siya pangan Christ may kisya fallen na sin na kay wa pange laisin akya siya la mel fallen na fakyak lime ko fosina kisingol wanang akalamnya piang siya kat likiyac akketeyac siya pa ito ka penakasyan ke Sunday school la siya kay iplalap lu ito ka may fakyak lime ko fosina kisingol wanang akalamnya tigin magila ito ka siya back konye la ke Sunday school inge na our teams ko like form ke mata ka ke week na phone siya teams ko ngan pa ito ka samsam kinyak ke alu med sermon siya pa taga ngakol sermon singan ke duturingen chian ria tigin magil Sunday school singan na alunitawi tamle tigin treskal naro rhythm na phone siga week na phone singa form matolu mai taga kataga week was pen me aksha fila ke chianri na sipa phone na ke week sa singan pan nang ifal ino ilang silan ka Nagadi ini na prolan met na kay wakadin tan na ke schedule singa tan na ke rhythm singa inakketeyac siya when much kat ta sano fin fella singa ba flokman le mo focus singa na yok sipe kadin tan na ke flokman le mo na wana akal me katash kel tutan in Friday ba green langan Akfulactye ka sham yang alia arch ipshiktu ka data ka akketeyac ke sham na todos ko bange ka data ka sige akketeyac na ifinashin putlom makomital ke sham yang alia ke moloman kum ke share na stige pe ke kamenan in kashigat kayo na kita siya bange ifingum tu ya ke Seattle ke shenre ka syntax or pastolo toma Honolulu basta benet mafinen ko na bange kita siya may na kun tu ya me ritin finish Sunday schoolan elos yak so on sa siya fa fallen na sim nasum in age puklem num chengi ekanaus la silke to kum enmoki ekesham kum sang molin
sukosok na singkat ke metlan shuf na kay wa ekanin gas na kay wa matanfal na kay wa ekanin tanin met na kay wa ngakalam mi piang ting interest kala kulgat ke alun itawian pangan me tap na kay en waki katang lalan lam tako pena ke me reach magada kaya ke montea fakyak ni me ko fosin na ke singaw Leisinem tolu ma kador makinin kya so ma reach na ke fakyak ni me ko fosin na ke singaw da pangan masih me da pangan connect line on suko o kya suko lam suko from kinyak ke fosin na ke singaw fakyak ni me ko at luo akketeyac super yen designation tolu ni na chafla ya bange we see met to den so much like as na ke so kon sa je in kaksha na kan ispela ke long malap si satlo makan leisnem tolu na iblu mga samsam kin ke fakyak lime ko fosina ke singaw le pangan ipse me da pangan sia fallena taga ke fosina ke akos sub topic lungan pa masimit ngan pa puklum nim silia ki se fosse pataga ke ngan likiyac la asmit ko fosluna ke akos iblu pangan kraisel fallena taga ke fosli me ko na ke singaw subtopic siya ngan pa lion o kaso ko akluo lamen waki at toluan pa kaksak na sinlam suko na vingum dali outline na ke si fe na yok special matikin mekla drak fonila ke senyang e pa na ina kum kan makin panaro alu ni tawiloman na outline siya pangan kum kan ska rewind kundi outline sigan somna ke sabtal me ko fosin ke singaw lie me subtopic ngan ukwe pa na fos ngan konsum na ke shenria we Sunday school ken kumaswan na metatari teacher Sunday school teacher ngan ya champram kin for example tigin me klaro Sunday school online na tokoyang na lesson ni syntax or pastolo tama physically to yamatan church class me syntax aro pena likiyac ke online ke tudang genre amang yok super reputation emphasize reputation relationship na ke kata force ke line na ke force lap ke wit na phone singa na ke unit singa na ke me koto na phone singa yok super ka din le keywords ke ito ka na pa pena kumtel daga likiyac ke sampram lomdel ke sampram in Paing ngai kaksakin God. Now, with that being said, kada usi samyang alya me takali retela na kat proile ke na metiga nga usi samyang alya namnas si fer si bakala me Akfulactye God kasmer gyo akala ma celebrate God na si fer shi ke frete singe ka pasna ke si fer na ke wit na fon singe si fa mo lamel fallen lamil fallen na som na ke unit na phone singan mga shopiang unit na phone singan som kapas na ke koto na phone singan tana sinkia ki masimay taga kalamila lam suko pa Akfulactye mo logo kisyashi malala fin shaksi na pa usien na pa me kif shimaude utaga na sin humanity el pa much fun na ma eushe sukosok la na ke may sang si mau insan la makulit na kayo fail kat sampra mga kat din na pa kan nisyong niya na insiya li wala na lan kat la kat din na si surf mga ay re lang kianik so intar na sikko kianikin mold so ko wangin shaft la yan mold sing mold mapatpat siya pa true kaksakin kat. With that being said, namnas we ke sham sukungan pangay fosimeta
LEUM GOD il tokosha mwet rar. El mata fintron lalang likiyac fela kushush. And she beridi for shimit ngan. LEUM GOD il tokosha mwet rar. El mata fintron lalang likiyac fela kushush. Akluo LEUM GOD el ko in ensayon el falat ligi matan fel na kayo. Kat fash na met nagaktolu met na kayo in kaksakin inefalat akollah el matal. Akos tokasha kolena kum lang si masiwas. Kumaki nanan ka siwas in Israel. Akum si siwas was mawolana. Kaksakin LEUM GOD lash alu na shell yematan tronlal el matal. Moses Aaron el dal metolal Samuel el shie shabro na shell. Elos pang na sin LEUM GOD el tapkolos. El gastas na shellos digi shuin paganyeng elos yakos masap makwaklal siya el sang na shellos. O LEUM GOD lar kom tepuk metlom. Kom akkalemi na shellos la kom siekat sienanak manas. Kom finne kailos ke makuluklalos. Kaksakin LEUM GOD lar alu na shell ke on matal shell. Pangan fosina ke ya pangan sham yang alya no phone ko sham yang alya namnas wanang akkalemi namnas katsum na ke shiproy. Siyak tain online kat pain wikat. Akketeyac na shish. Kadin de long magay na kadin mawukin. Alal fumi. Kat proy ke pelchinge. O LEUM GOD flat nila kat long gas molom. Sham yang alya. Akkalemi matalom. Akkalemi paktenyok lom. Nasawi en shiyash ke ngon lom. Isung niya na ingat kay shiye. Wala lalom. Kadin de long magay na. Kadin alle mawukin. Oy long shalom. Kat flat nila kat proy ke mange KahsInKol. Kenin chisha sumitlang ulas kat proy. Amen. Amen. Tigin tres kalel usye keywords ma Israelik cham sugunge. Tako ke fos sinagal me kos na silbe fos on kos na ke ya. Iplalap si met ngan tako ke fos sinagal me kos akalam me LEUM GOD el tokasha sisakluk me LEUM shesha tokasha el matal. LEUM shesha tokasha el matal. Me akluo LEUM shesha tokasha el bagoten. LEUM shesha tokasha el bagoten. El fact la keywords luongan matal bagoten. La daga me matal singan daga ke fos sinagal me gors. Bagoten sin daga ke fos on gors na ke yara la ipsik luongan. Na iplalap si mga tram kin nga pa. Kadin me Akfulactye God. Mayan me el matal el bagoten. Pasam sa kung isim na kaya. Akadito la arkanin siyam. Arsyamin me Ashor lamen, arsyamin walal fungitros, arsyamin me fakat royal lan God, arsyamin kaksha, arsyamin fakulo, arsyamin me shakalan met cham wisdom sam, arspe syamin on ko Ebangan oyen me syam shoklam ngon ma kalam ke pacl natasho. Me syam yang aja itu kan nage kaksha. Itu kan nage me syam of praise sukung. Adi men alle fakir klasya smosla syam sukung ya. Tasok to syam is sukung machi mas lang ay lalle to liye keyword lungan. Me matalle na lan God. No me
akketeyac lan God. But la katli me kateshik machingan taingen na katetakan ke akketeyac shima utaka ke commentary shima kulacnsap lowos nge war makin pacl knowledge commentary shipa katu ke local software na kyoke pe cham yang alya. Naro ipsi me da pang akketeyac LEUM shisha Kosrae el matal. Kosrae singa matal. El matal ngariti foshe inchipe ushe me fucking got me ke matal singa. LEUM God el Kosrae e mwet rar el mata fin tron la lang liki sherapo e fellow kususus. Na veti ka di ipshikie me oye singa. Kadina kadin de sie ishu mata kata lan klik na din kat nga Israel. Taka wanan ta me sang me wana dan wotela katsi mata ushelas meliki enicha. Kadil ta wanan tuwash lake ngosh mata alta sang na shin met pala Samuel. Kat kan sumli ishu singan ke sie Samuel alkos. Posakos na kaya. Akketeyac me la mwet talik na din kat ngan ta ngushe inash tokoshala dal chifen. Dal changela dal ke si mwe dan tokoshala dal chifen. Na vingot somni cash mergation fa mo theocracy singe ba kat palemi matan fel singe ko muchi makol matan fel singe maurun kat pakat theocracy ke dio pakat crazy singe ba government theocracy dio God crazy singe ba me government theocracy so matan fel singe each kat pata me kat lalos karangan lalos ke bel nala des fatni ke bel Samuel Talin şey inaş tokşala lo sifen. Nara dalta ke wi matan felchaya inaş tokşala el sifen. Wana aş tokşala mit kenen aş tokşala aş mit içapa aş tokşala mit amana. Dignatin kat ne after katil shelta los ligian içap sang masa manake wadal for ne sidela la dalaba inaş mit kolla lo sifen. Nara common theocracy se makat kalim gange wana inta somliki masham so gong akalim unta ke foshime pangan common theocracy se ma kalim nashintalik na din gat ngana dal ke shifena kololo shifena wana dal somliki oye sing afak mashing ni kesna na sikum na e fa che shi fan na bering akum gan shifena karin gat ka try to really dismisia masima arsin kasao tar yakalame ke fakya saptal me gor fosina ke singa ko masipena matako ke kolosi sapta tolu fakma Jesus is sitting at the right hand of God Father elie manage what's going on in this world now it ale yo ashur fingat lina pala fela singa ngena dalgi pena wa pena tik na din Israel dal trela in kokosin theocracy ka kachi mas langan Atal ke svena is patoko siya Sol taitak yang Sol katil fat na siya Samuel kal sangwang siya lalosan Sol patoko siya mimit lalosan toko siya mataga akketeyac ke sapta yang toko siya na siya flash bang LEUM katil toko siya mwet rar el matafin tron malang liki sherabo fella kususus. Fingat liye kya solid tokoshala wana me rar lan meda wana kusus. El tepam ta ke share. Katliye distinction jinge na ke tokosha jinge el separate himself el sovereign el infinite el mata arke ton naling kasao ngati li man na kayo parang distinction si man na kalim ke
tokosha singe me el matal tokosha singe el pagoten tai fin kat lie theocracy sima common theocracy sima kat lie nge to ko be ke sham sha yenge in kalam la el pafalat na el pakat si fenam tain tokosha lal karingen man kayo na masima tik na din kat ngan rela kalam ke me sie samul saptal gus fo sakun na ke yangan ekat kan die penana ke loslan fela singin alle pakanten matan fela tena lila lem ka del tokoshashi ke sham sugong kakatan sumbenani ke individual level alle pos mo tena acknowledge tokoshashi lan kat alle pos show ma tena sang kaksakin mainan itak yang nasin kat mataan singit o babal le kalam na mata fin tron rain el tokosai fell on the phone maka ni sipe mata ke commentary na rasnges kata sumna ke me siamang lead course fos all course ang lead course fos all course akal me ange Kadel mata fin tron matalal elem fin matan fel. Tako peke syam sukungan. We na syam yang alia mutawaek yang. Syam sukungan mutawaek akalime common theocracy. Syama kalam ke syam pesha yang. Kaching el mata rain el mata tokoshay mana kayo. El falat lan. Katsumbe na ke syam yang al tolho fosse aquela minha. Lembra del tokosha. El nuk jang ke wal eko e fela aqui ko e fatiena muito. Kote tona paela aquela minha moca chinge el para la man que wen ka sa fela. Aqui ke oya la ke design la laki man ke yo. Masih mga kami ng kalam kanya nang ipa. El patokosha sima. Falat tiki mana kayo. Katte kain so mushe machaye nara. Kol katokosha sing. Manifing kat patachang na gana. Me ete mainche woshi na singkat sima rekatlan. When natik na din Israel nga Rela Elia sinasil met pala sambol niya. Talso mushe. Inash tokoshashi lal dalchiven. Somniki katsima ushalos mem take matan felicia. Takaligi enslave ma fero fashion yang photon ngo. Na kapas na si musing at the individual level lakad mata show weapon at na din ka nge matan fel itcha siya pa fella sing on the phone na fella sing of folk fella sing of losh na ka chiko siya ka met Christine ka takom ta riti siyam yang alia dito deng sing skeli ka pasingan na siya na pay tokosai lakom efing pay ka chiko siya klagwen at na din ka nge takalikiyen itcha takal na ka Mount Sinai tat yang masap singaw lalos ngan elos taka first yen may sis yang au sum na ka matan felkenen chafle daling ngishe na sisi tokosha lash nga kom in the same route kat met Christina for laulyak ngan man kat utaka na ingat na kat for ken mo shinge fella shinge na pay lakat connect na ka tokosha si ma rain mata etitena gosh masishaya taga tokosha igat kapashi makatli ke history si mata ka sapar wanain sang me okay sang lang sila lusan katil fat na sila samwed sang lang sila lusan solid larane solid di banarela tokosha lala David Solomon tokosha singen fashion na gemton fel lu tokosha northern kingdom southern kingdom na ako musing met lal funia if ingat awi na naklash na ke
mai kek na shiske mantia ke fakya me saptan me ko fosina ke siol ka inde na pala share wordy na ke tokosha in kaksakin na ke matal ko kaksakin na ke pakotin yo solid sa fallen na solid one na tari a bible fa mo kachima la le prema shik up kachima shampra morala manako in kasawa el pam ta ke foshi emet lem kadil tokosha e meta rar el mata fin tron la lang diki cherapo e fella kushus pa mas mai nan ta ko sina si kom ka din kalam ke life in pa kad mat christian wan tokosha shai el magana kadilan flock na nage meshima tal disconnect ya theocracy me governing jinga god by nine coffin malasha god by nine coffin church large god the government god china marala man ka wan kra god china mama sabay ma wan chi fan na natal mi che ke makulik la lasha el by nine coffin mangan na even got some na ge sham yang na ge sham yang lon ko foshingo fat na shin matan fel na ge wa lem ka del tokosha fela ako kikiko in enshi etia kain kui el fananan ka mat na ge wa kenanan ka shiwos tingin kung pau si masya na siyakluk kay siya katsumpe na ge siye me yang al ikor foshe sham yang al ikor foshe lem ka del tokosha lela fela inengan katli common theocracy si ma tago ke sham nganta na payel pakat ta fin ka tsumni isfishilan tut na din ka ngan compare na ke o yesi ma ko mas kam sin tana ene na pa ka din tala tokosha si fun na in tokosha ikot pakat la le prema si ke shake up katsumni isfishi ma kel denela tokoshalan me people on Nebuchadnezzar rela marshalla si fit yang ul lucia fit ya in weight na lang uku krapa si ekakle met na ke wan na pas na si patila kawaktul la telingan tinay pas na ke when dalito la pia tokosha la dala il dalito la pia katla luso tokosha na akong papen na taga sampram kinya ke shami ka ngan kan gala ka chifan na malemi fel kadin me lie e meta rar e fel kushushush el makana bakana ro yang ka chinge el penchila tago el matapen na lang kung ni earthquake managawa masityang el control he is in control of everything. The Belgica ngetali pelinanan kasi mai taga nge ali arsh mai taga o suka ke wa fela sini akalamia pedari ke kas mola la managa wa wang la shayan kas lan mugen ka tram gun ka shoots del somla me renovation by fire shima pida la kalamika la talang managa wa taga aksashi ke sige non ka wang la lan mang when ele sekwe na keme new have newer chima la ko na sin metal life na kayo managawa aksa siya in the future skill li malish lan managawa future lan managawa pang catching metal when got shine catching kat na somon na repeat man yok shbegan galim ke somna ke shamsho kang alon ko shakalim ye na common me theocratic tokosha singe in akademia shamshu angalon ko foshingo la akademia lem kadel tokosha mapat katlom osayon falem ke full shep ben na katche pasam pinje o cross shamika na fon na fact me o yeshing la il pafala el pakachima karin man kayo na shige non ka na ke molin la fun la como Katarske, mana paisila il batokosha laso. El par rain, in art laso, in shears.
mana pa sila mana kuwater mana shil mana pa sila kat kaksakan alke insiaske wa kenanaske wa kenankaske wa mana pa sila kat offer up our bodies as a living sacrifice na shil tokasha singa ka art o yes mataka shukat man el makay na pa worthy of praise kaksak singa el makay na bakat matal singa na vingat som nage fosluan akalam me LEUM GOD ko inen sayon Akfulactye ki matan fel na kayo nagat som di commentary mo ta kana shesh nga me alla akalam me pe me o yes may kadin alla trample ka rarar ke el mata influence share up nga ta kana ke me tokosai singa el mata in tron lal in maslon share up nga katli marichi na ke me mantia fakya klimegor fossina ke singaw lakalamye koso akos man pena or praise akflat na silos when we elders long lagos surround that throne machingan ta finsiasko get throne singan trukye scroll singan ke level layo o slain lam suko afarna te isla me scroll singan el magana bagan isla silit kos makan akketeyac ke mantiangan papa na nga el being surrounded by angels share nga el taga kung konsum na ke sham alingaul fosalikos akalim yepe ne la el flight la nga mana ke wak nga Akfulactye me sham alingaul fosakalim Purunga God o siya pertan Israel long God kung siya call in ownership na tum kung siya matalang liki o sok man share akalim ni na iving got somben na nage o yes ma from kinyat nage me temple lan God nom nuk siya arch and matal siya arch and matal na matal siya ark of the covenant ma likiyac ken matal singan en si makatil taga matake nanan ka makuluklan klik na din ka ngan our sharpin luka face each other ke me tap singan ark of the covenant papenangan ma me mat natin Israel ngan taga pe kaksakin ka ke tal taga ni ke lom nuk singan taga ni ke temple lan lal Solomon ma it's the same concept el data ka main God il art lin temple singan the Akfulactye when share up ngan art pe we na iving got some li ma from kinyak ingena taga na ke share up inga shauni it's on point too ipsilan klik na din ka ngan katil alle kalam nal so mata ke tap singan signify share up lu ngan me matalla ko oyen me samna minor elosin ashkian akalamia pe mo pelchina nyeshe ai prishingan uchat na gen matal chingan dia na mai uchat na we na ba ka ta dia na gen new covenant chingan ingin na ka uchat na gen matal true Jesus Christ manel ta misha lam suwa ta misha mo yak ke makul plan fel ta ka di distinction che mata na ke me akalamia tokosai chingan el matal el reign me Paing el suffering el matalang matake en molan alal we lupufen ngan karin Akfulactye as we are here ka from kincham yang alia a Jesus el matake level layo ingena intercede makadara in Akfulactye God intercede me in akmatalye God kemo ulji makatashken. In other words, he's setting us apart from the rest of the world. Katin me, when na plan si malaran sintik natin Israel, el sang masap ngayon, shalos le, pangawali na siya. El shalos le gi malan fel in make them holy for his work. Na papa na church mo siya. Katli kaksak, katli matalan God, el rala mga na phone na, in na siya Christian med church machine frikat la kadin me kadin kaksakin penakat ke falat la ke matalal
si biakalim me topic shemet ngan ko ip shemet ngan me lem she to Kosrae el matal no matal singan to ki na ke oye shima matal ka sum na ke ai sia sapton ko fosto biakalim me ka dakalim me wa singa ke leni gar sum la wangen kya sha ya to someone emphasize lan repeat pel tolu wana matal singa signify na pa la pangan masiman nanak no phone na kat sila singa el kat matal che wangen makuluk yorol wangen na pa era kat na phone na matkuluk kat kan sum nerol ene na kan sum na ken mo si fasonol en mo singan pa me pa fin shak sina pa Jesus Christ makaya na pa kana matal ye kat kadin matal na ito ka nag-relationship si mga ako may Christian na nashkel no daily basis pa niya ng Shan Jesus Christ mo kaya na bagan matalye God. We might not fully there man makikirse si makadashkel eh tasak ta sano glorified body si makadasum na ke en wala na siya flashin elash with ari level of is God kadin na ganakula matal singan pa kadin el set us aside na ke orit malala. Pangan significant lan may Christian siya na ke fella siya. May ngon lan kat arsin God. El point kat ke mapay lan. Makaya na ke may oya siya makatash niya. Nakat kan sumni Ark of the Covenant siya nga ke shaking saptaon ko. First long dolin ke long alcohol. Sum ikes la passage siya usod may cherubim lugaman ke Ark of Covenant nga ne fakot la lucia ke cherubim ngan measurement ke an fuka online meshing ngan akalim ni na panganan si makatel sum shun me matkolan ko I priest ngan talero siyak na manas lalos presence lang God ashken ngan ashke me Ark of the Covenant ma elsang na sintal in God ngan but the overall masih makatram kunya elas lang pe el matanya na intron lang tangay titi mana kayo at the Israelite level asige lom nuk siya asige temple siya parating na tingkat nga takani ke temple siya man temple siya nga signify presence lang God nangako may Christina one na lom nuk one na temple siya apol lakal mo kumpa temple si pange na ifa mole temple siya man pelsi kat for lauli akan lalfungi put our faith in Jesus Christ ngon nan kat ilyak nan God pange may sang si mauta ka na si kumpat lalfungi ngon man kat arsin kat kalme pa kat me being relate na ke tokosay si ma Jesus Christ slain lamb so nga arske lepo layot mutawaek ingen Akfulactye again kat connect ke kisben online kat pen kat kadindi connect na ke ma inka shaw ngai ket la kalam uta ka kalam shima na shin mat lalal fungi pange connection chinga kat ar fin fella chinga ta sakta kat we pen a kaksakin kat ken ngon when kat ngon chi pang when a son sapta ko foslong la ko kalam we worship God in spirit when kat ngon chi pang it really not physical aspect it tako na ke oya si mga kumaskang en na kay wakatashwe kat Akfulactye kat likina masima elsang na sintik na din kat ena dantang ke temple lom nuk ya man kat ilashe al kat ilashe kat ngako mit Christina body of Christ sing me mit church mit lalad na kay wakat ilashe kat kay shefo maneluse kat ngan matal in nine kat kay shefo kung kan matay lena no kaksakin God ngakan tayo San Antonio kaksakin God pangay masing taka na si kum kadindela that is how it's setting aside holy singa matal na matal singa pangay na si kum is setting us away from the rest of the world in she got in rada kadin matal kadin som na ken wala na lal nangako menan put our faith in Jesus Christ for that to happen.
Nail got from me doctrines of predestination ke yape. Nail it atari. Electari. La che te gonna ke lad funish. Ele ta petari la che te gonna ke mashing. LEUM GOD el coin en Sion. El forlightly matan fel na kayo. Kalem na pay oye singan te gonna ke me. Med inen na kayo kaksakin God. Men efo authority ka aparol. El mata Sion etokosai shwoslal. Etokosai shwoslal. Faka ke forlightly na matalan na lal. Greatness lala we me holiness lala. En Sion, el mata Sion, tokosai ke shwoswas lal. Fakak na pwe forlightly na matalan na lal. Greatness and holiness. Siya Paing shupe siya yokin kaksakin yak akalam ke shamsukuin. Pangi kaksak siya may taga ke shamsukuin. Na ke forlightly na matalan lal, el mata Sion. Paing shupe siya mara simle shamsukuin kaksakin yak me ke shupen greatness lal, ke shupen holiness lal. Siya yang liya taga akalam bangun mo ito na ke praise singa in kaksakan na ke shupen matalan na lal. Pai pimet ngan. Ipsi emet ngan taga in aksafila ipsi met ngan gatakan na ke fosha ko limegor akal miyang. Toko siya kala na kum lang si masiwas, kum aki na nan ka siwas in Israel, kum si siwas was mawalan na. Kaksakin LEUM GOD lar, alu na siya yematan tron lal, el matal. Nakataga liye fos tolu, fos limegor, nakataga liye pe fos ya ke siyamsu kung ito na matal, kalwaniya. Fos tolu akal miyang, met nagayawain kaksakin ine falat akollah el matal. Fos limegor akal miyang kaksakin LEUM GOD lar, alu na siya yematan tron lal, el matal. Wangen God when katsilas. Ko katla le premache ke shake up. Wangen katsima from the rela manakawan ka sa fella. Wangen katsimas authority kala when a katsing el from na ke kastal manakawataka correctly. Lena kon course el form a man from the dust of the ground. Munyang ke mung rela Adam. Rela maita. In his image. Wangen God kind of among. Na even akong force ke oye masikin na fela ng malgan na la catching pa regat la catching pa control ni mana kay wa. Omle ko pa na elia mo la kum. Mga isikya ka de force niya. I even akong likiyac in art class ito la ko ator dinga tagarun catching wang and el catch was. Kumali oye masik fin fela ng na ke justice system map. When kat mo pang justice system man fela, when harsh na corruption si matagapan na ke. Catching when force ako me ko sakalan ng el si was len. Golden I long si masi was. Nara ke si was makatli fela singe kat Trumpy set aside in siya singet narun ka dila kat si was si bang. Let go aki masi was finally in the future. Ngakum aske o yes may daga nanan kaya kat kat kuluk tena si was marik na siya tayo ka na ke masi machijel daga aki fin shakshin ito na pang slain lamb so kumataga wan makuluk lal injustice nga ret na siya matang na som ne ke na mi siya fin shakshin ito na si kum kadin kalam gena fin ne kataske o yema akuluk ke kat ka injustice nga ito na si kum kadin be founded be level it out, stand firmly, nanan ka we just have to go through the suffering when Jesus Christ. When ko justice, wolacna asheron katsilas. Kung akin nanan ka was in Israel, kung si was, wolacna. Kaksakin LEUM GOD plus, alu na siya.
yematan tron lal el matal tron chilal ngal wana akalam ke lutu chika man me mantiana ke fakek saptal mekor katlie shami kash magat takan lai meta lai mata fin tron lal el rain el tokosai kataga lie na ke fosti mekor chinga akalam me kadin kaksakin lem katlar alu na shel yematan tron lal el matal na nasikom kat kalam ke na in the Old Testament also ne ye ke lom nuk nu ke somne ke temple alu na shin kat when presence of God ashwe pangan ngakum kat kalam na kat temple shi na alu la koma pia alu na pa la koma pia mishenge paing ingot ni paing got ni kat really me for shinge ke leni ka som na dan shi ber ushin akaye kat akes makini kat ke pia alu na pa la koma mishenge pia na pa alu na la koma mishenge pa kalam ya ke for shinge ke mainge metli dia la ke shben pa ko na laplan kat na shesh akave wiowos kosin eskosyang sifena na sin kad wana shema kisha mo matal mayakin choyal Paing oyen alu paye ma fal kosin alu na paya bang we are offering up our bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord holy and pleasing to the Lord alu na paya bang we giving it to do in share no fun na sin kad ay alu na sil ingon men me el matal el pakoten na pakoten sin pa kada sum na ke foson kos na ke ya tay nak sa fila ipsimen ngan ko ay swostos lan to ko siya ay sham yang ni me ko fostol aklom ya ta LEUM God el shie kad ko el shie to ko siya ko na fin kat na kay kat na kay wasingan pa lowercase chi kat fella sing pia if ingat nan ka na ke yes sing na ke click na tin kat ngan dal alu na ke marshal la pakanten wana academy ke Old Testament na nashi kom na ke mo 2025 if in ash mashi to commit ki to ko sa si mga tram kun idolatry si mangan if in kat la lebre mai si check up tin na to commit ki makumaran kum likiyac kat sing to kay metti ki managay wa evintena ash eliashi makumashke when people are lakalim me catching by nan taga metigi managaywa evin ash mashi taga metigi katlal epre mashi ke shake up catching marela manakwan ka sa fella katina kanines makte flok na ke catching ngin maliki contextualan shi sham Samuel alko for akot na ke ya shela elos welal ka net al shvena shugin ash tokashala alos shven na shiba flok te siakchum mana paisla katchilal epre mashi cheka mo pat katla patoko shalok shivena kash mashi mataka metliki keyword na ke yes mga kumin kalam gela slain lambs ko mga tram kun designation si mafak ma lambs ko lam na tin katchi mataka ke kunokon ke mande into akademia ke sham show singalal ko mashallah yak la tare masaya singa taka na ke malutu de kaya sipe me sham yang alia kadin kalam gela ash yes fan na mai in an Akfulactye ash kat si fan na si falakli na kay wakat shayan pakachima kat Akfulactye nang mai talaga dito mga dai ni na kadin kalwon na kasmakin ka ash kat si fan na siya deserve me glory and praise sima taka ke standard relation come in natas me but kan subeke sham yang lal ko foson ko akalam yang uk ke sache ke gan na sin LEUM God siya to ko sai lash pang Akfulactye makataga mirror ke foshimet ngan me akalam me katin LEUM God el to ko sa meta rar el mata fin tron la lang likiyac share po a fella kusus katin kaksakin God ke managaywo katkan ni be me fos di me ko sa ya na ke me shwas matal chilal talngan katin li fos di me ko repeat ke fos ya singan
siban kalwanya first me ko shia alek me kalim la wana shia siba repeatia first me ko akalam yang kaksakin lim kat large aluna shel yematan tron lal el matal first shia to kaksakin lim kat large aluna shel ke all matal shel lim kat large el matal na ta shena to kalwanya ke first shia singen na pa me masikat ta samram kin wike me da shie me tifais marit makinya ke shamnge pa me parallel singe masina masam from kinya ngan ka pen sam from kinya ke fostin ngan in emphasize yok shubayen cash singe ko masingan in matal inan kaksakin papena fakya ke fostolungan me elakalam ye pe matal shilangan nagataga liye oye shima me fosha ko me ko shakalam ngan dana fail en matal shima yellow silan to ko adu na singan pa ke me foshi gas ma akalam la met na ke wa shilia kin Akfulactye lem adu na shel at is footstool papia footstool singan lalingan pa ke temple shima contain Ark of the Covenant kalik na din ka ata pangan to Old Testament footstool siya pangan then na kalik ke temple la kaksakin God mane for presence of God ar katil archin temple la when me Ark of the Covenant ma share up sa kungan na share up lugo ngan angay taningan talta kani ke temple siya ngan Akfulactye na wana nga kalami piyang niya nga kung masyenge kat ka naluyan na kayo tafak to Kosrae si mga akong me Akfulactye large in Kosrae, Jesus Christ sitting at the right hand of God Father. Panganen si makat kapasna ke. Mata lang share up ngan archerol, Kosrae akos ngan archerol, elder sa akos ngan pangmasikya kinin na. Arch temple si in Kosrae. Kaksakin niya ke wana Aisha leke saptaon kosper ke Aisha on kos. Nga ako marfin fela singe katin fact na sin matsaya nga la siya Jesus Christ siya lam so kuma sam kinyak ke kunokon ke mante afar ke kunokon ke me frete ang ito na toko siya 7 slain lam so kuma taga el by me karngin man na kayo kapas na ke masim mat kalimya ke fakya sapta limekos nakadesong nagip chef la singan in taga diye me matal si lalingan el encompass man na kayo wana in pangan masima if you got some die kasmegafan character ko me oyalan ka ta na matal si lalingan pa wanan fun la man na kayo long si joy man na kayo wanan ta ko patatyang na ke matal si lalingan matal si ngan wan overarching si mata ko fact na pa catching mana ke wasayangan when embedded underneath that matal sing nakadeta ka na ito ka na ke pakotin sing siya under OEFC pa na mga takalamita ke matal sila nga mana ke nga wanan to ka kapasyang embedded na ke OEFC ma fact na pa matal lan catching kagatanay kat pakotin siya pen lame siya to ko siya il pakotin foson ko na ke ya kadak siya fila me malututsing machis mos la samsung el samram kin pakutin yoklan LEUM GOD na sin met mata lal me Israel elie Israel antal na din God nga wana kat kalam kya elos for laliki akwaklan God som alu na ke marshal Knowing kali na pa ipakutin sami su nga eli na pa ipakutin yok na sin kat na sin met mata laling naral to ga ifing di force on course nta kakalam yung met mata lalos nga akalam yang Moses Aaron el dan met tolal Samuel el siya pro na sin elos pang na sin LEUM GOD el topokolos Wana nga akalam ke siya Samuel sapta alkos fos akos na gaya akalam la
tik na din kat ngan ta siak ini tak yang tok sha la lo sifen kat kalam kel Saul David me Solomon we bet ko sha to ko lo ngan wan in shi to ko sha mo ne mo sing to narol David akalami ma ta fak yang ola yang na sil David mo Yurum David to ko sha sil mo yan na ni jok mapat na ba kalam ke to ko like Jesus Christ kat kalam la Jesus Christ pa ola la si mai tak yang na sil David kat kan ni pa na pa pa na si test na si na luo ma sam from kinyak ke man te root su ko mai to ko ke talik na sin God ngen Israel me pa akfonyak te sil Jesus Christ himself ngen to na ge me for son question ngen akalam yang Moses Aaron el dal mo tolal Samuel el siya siya pro na sil elos pang na sin LEUM God el top kolos na wana akalam yang ngen mo ngan fin ne som ni ki akfulactye God keshimen pakuten yoklan God el long to puk pro elos pang masih mga kumain pakuten yoklan God kat kain fast forward dia penane ke mo lok kumamising kat kain nila kat deserve in som na ke o nga yala laba keshimen pakuten yoklan lala tain kenikin mo su kumataga ke slain lambs kungen kalam kel Jesus Christ Kadel from the Israel ke shuin pokanyeng taga ke fos iko shakalam yang el kaskas na selos liki shuin pokanyeng elos akos masap mak waklal siya el sang na selos taga sirli commentary na ta siya taga peke kat konsum ni ke Exodus sapta singal tolu fos nongol siye akalam ye shuin pokanyeng chengan ke history ke masamastalan gata il welos fash yen mai sen na welos som na we kellen shun bakanyeng ki ke fong shun eshe signify presence tan gat na sin talik na sin gat ngen god il welos o meshikya torkes gas kaino yang shikyak pen na selos ngakom tu in sing ali na ke circumcision of heart issues ta ke ngon chi maka tram kun e ka ya shibak din pel pianya Damit na gawal lal fungia for laulia ke put their faith in Jesus Christ ngan wan gat ilyak na ingat. Nagati sipe utak ke shun pakanyeng ka shun ke fong ngan man gat sifena third person in triune God elarging God el papain gat ke yen may sisipang we're in a wilderness. Fella singing Lord or a Bible akalam wilderness sipang it's just like we're in Egypt. Kat 4-4 shike hindi na pa kat singa pakatin na setan lapen na tagain pusha katali ke oya singa na kat 4-4 faka gospel man Jesus Christ medan taga na ke mold singa na ke body of Christ na ke church singa kat inakula na ke flow ko na piye na pa mas chike liya shal singa na ke tik na din kat nga yang au chelos mtayen may siya that's the same kat mata ke oya singin nga ina na kat sifan na lakom pataga pia shun pakanyang ka shun si ke fungan na sikum singe pangon man kating kat ka siya papain kat akalamya la pia kat ina kan fast na way na pataga kat akalamya ke mo Genesis, neke Revelation, magana pa ina kajin long metalal fungia. Mga akong mara as metalal fungia in manasin kat magana. Na kat magana pa ina kajin ukay. We follow, we walk behind God. Kat long magana kas molal, di malan fela, malan God. Magana kaslan God, pataga Genesis and Revelation. Katara magana orit malal, me orit malal ngan preach the gospel. Me Great Commission singan. Ke metal long lal ko fos singa lal ko singa kan long ol kadin go and make disciples of all nations baptize them managa wala ke mo jinga in manasil nakat fast kun lay magana pang met Christian pang church pang me pokan yang si maus kadingen na ko sun pokan yang si maus nga ngon man kadin kat kaisi et point kat ke yen mai si singa nakat focus na sin kaksakin me kat singa menefa el bakuten na sikom kat bakuten jipang
el daga allo ushe na sikum kadin kalam kela shakshin sukunge Jesus mo kena pa ushe na sikum me mashinge pakutin singe ke sham sukunge alle kalam kela tik na din ka ne torkas kas ne ara makulu o ka tel tapuk proy lalos kalam na kel Moses ne Samuel akalam yakne e kas na chelos liki shuin paganyeng elak elos akos masap e maakwakal shail sang na chelos olem katlar kom tapuk metlom kom akalam na chelos la kom shiakat sananak manas kom finne kailos ke makuluk lalos kataga liye na paela e finne tlik na din kat ngan Israel ngan ara makuluk kalye kalye kelos le mel tapuk poy lalos en anak nas na chelos ara kaksakin na insum na shin to Kosrae tiekes pen matalan makena in taga pekeme ke pakutin yokwal machine metlal kalim ke tlik na din Israel ngan taga fon na sikum pakutin yokchilan kat ngan e kisyakan nga wen natal fin shakshin inela makuluk ara pakutin lan kat lang la metlal liki nanan ko suoslan kadet sang asum na ken nanan ko silan kat nanan ko silan nga le kalim fakya mo pang met na rewa matin na life ngal esum na ke mi se mapat pa pangan nanan ko si makat che ini na insum na ke pangan nanan ko si ra likiyac kanikin mol so kon la kom na el pakut paknan yok lang na siya el changa ka din som na ke la line furu si masam pram kunya malasang na sin na silos sa lalal fung al ralan kanik so kung shallah panay kem dawiken me Genesis 3:15 tako ne ke sham so ko ma reading in kakalam na pa paktan yok lang ka del nas na sin Israel ngagum fast forward tako na ke new covenant na pa el katang la makuluk ni siya ke Shan Jesus Christ makipagatan yok lang. Now with that being said katina ka ni Akfulactye toko siya singa na Akfulactye kaksakin yak keme teke matawal magayin na at taga na kipagatan yok lang. Aro ina ka din exalt the Lord with praise and worship at His holy mountain. Lakum lang siya ka tiyara ingin na one day every knees will bow down. One choice lies in the future. If you can worship siya ngayon, kaksakin God, you will have a chance to worship Him and then kung liyan na pala siya toko siya may na Akfulactye ako. If you can Akfulactye ngayon, kaksakin siya kamo siya ngayon, you're gonna see who really is one day. Katikan kan nila toko siya. One choice lies. We might as well get back to the rhythm, the battle rhythm makadin Akfulactye kaksakin God, siyang ang singkat sing a practical. But kan sumli siyam ikasya penga siyam ang altolu fostolu, siyam ang lalkurs fosye, siyam ang lalkurs fosye, liye Zion sing, liye Akfulactye mainan, tagay ke holy mountain sing. Na wana akalamya ng utakyak siya bakat mtasano. Me rapture siya pasano yako. Utakyak matalal fungi yay korsik yaket 7 years of tribulation na toko yang yet tausin siya. Le rule fell. For 1,000 years, toko yang le toko siya heaven and earth. El by toko siya ni tok mapatpa. Ako kitari mga katsano magana yung sikyak. Nara siyam sa kung daga yung sikyak, kes makinyikat la, siya na pa ito ko siya matalising siya na pa ito ko siya pakutin siya may ng kaksakin niya ko. Mataliyan na wang ang katsya yan katsing. Katla lepre masika shake up. El magana pati serve. Me Akfulactye. Eke me, eke holy mountain. Nasikom, Paing siya. Paing siya. El taga, ikas katyak, kas me ngon mataling God. Kading kaksakan na. We really need to know, understand
la sang chi mai lushina shi matla fung na ke wangai pa uskat kadin ge finsha kadin ge lalal fungi kadin proina shel kadin kakshakanal kadin alle shang shel kadin alle akfulactye akmatalye pango ye lime koshma meta tiganara efin ngon matalde arshinalos matching man shi matla alfung mo kayen alu kaksakin Take in please the Lord without putting your faith in Jesus. New covenant yung akollah faith alone in Jesus Christ by akin siya God. Nagkagat likiyac lalalfing lars in Jesus Christ kataka kaksakin God kengon man kat ngon si Paing o man ngon man kat iliyak na God. Pia all the mountain singan siya harsing God. Harsing God man kat ngon si Paing katak Akfulactye ngon not by what we see, but by faith in spirit. Kat kulo kaksakin kat ke katakasun lakasinge, kat kulo kaksakin kat ke me el use wan natalin moli katla el matal el pakotin. Kat kulo malap tingin traskal, nastaka kyokye shamsukungan ngusut pelo and sakwana ke closing na large narang kumina ke pitcho siya kulo malap. Mr. Liban, kumkula malam sin gat ke, angkak sin gat game, ngau si unsu konge ke siam siyo fok, anak ki kum tingin me ke, Well, akalim yun na siya, nava, gat Ay first tu kami, pa pangan. Usia na na, usia. ay bange, gat lila po gat kan ridal ke unsu konge, nangapata ko Pwes kas, kulang anis tamasyan. Kahit pangan, tingin. wala, Ay, wala.
kaksakin God ke matwiyash makusningan. Mana kewa fa wangen le. Kat Sen gaslan God. Sayen Kaslan God. Wana Sen gaslan gat God. ke shepi de she for single dolun ka long me ko sa. Aw. Mokat pacl God ki gaslalan. Na lumisteli panel kasha kadingen ako saklin na ke dutisi lalinge kasi el akkalem yenge finige sam yang al tol fosi kadel tokosha ana tokosha singe na takana mayen kapa sige week singe lumisteli pan what to remember is Jesus alone is worthy of all honor and praise. Of all honor and praise. Of Amen. all honor and praise. Paul si Vena lang kasakin siya soror la finchak singe. Barnabas, ka Silas, ka Paul lang ka nga si Vena. Oh, mình ganta we see eh. Hindi Henry Eh. Barang ata kalukin sermon aklulo kineng nga. ANC Kosrae lal met lasha. Justice si mam tram kaya or justice that become injustice. Injustice. Mình ka dayan siya kat we mwet. Katawela mweta a pacl na kadin matake. Jesus alone is worthy of all honor and praise. Na kat finelong na kay makataram siya orek malas na si mweta. Kadin sen kin kadinte end up alun sin masolela. Pangan masingan. Kataliki o yangane Kosrae matash mayin ayan sila jagat ke inuta ka accolades nga finale ang na sumsap komeusi manasiksya el immaterial baon sa kung ito ka bakalimi na siya immaterial maasi mga komen na ngatalia pa si desto ni ka ako singal dolun ki singal alkos magat na sige na katin pound in our head last ka sila nlem metlas finne mutulle elos fin lalalfongi kushusha gigekla kalyaka elos ya soek liki enelos mtuluyan ara magatas washinge taka inakkalemi na sish na ke pakat 85 siyesin siye kaya nga pena na ke taka ana siya may kisya matal rom singa lufas siya na ke tolu siya kumakkalemi ba kaya na ke mako mustembal singa 4-4 siya kore ni gashingan on ko singalya tempala pa yuros nge Masi na malimil fakta sin matayan pagkasi matayan siya makat makosyo masenge kat finali matayan siya kat pangon makosyo kat demet siya ma elta na wala nakat shan demawe akat man nga lalakada yung maliin siya sila ilan el tikin siya dena bayrik malalan el sigok met shanum na kada ngay Nara flokin ka talaga lamnuktuk singan. Flokin ka talaga lamnuktuk singan. Kung fact ng presence lang God na Mr. Lipan. Wela los kadakalem yake Samsu ko mga taga paunin taga sige ka din expound ke Samsu ko singalay kos Alal song Alal song suwa Alal song suwa Alal song Sam nge Sam suwa Samsu ko singal dolu fala nige siyubok singal lalkos hindi tala makatudi nga in matakana na kimataske nga Musingi kung taga fact mo Akfulactye kat naman nga pa taga kipelan itawiya kipelan dawiya nga ngaitul fuga maluto chilongan meril offense sila na ke Senria kimaluto siya Jesus alone is worthy of all honor and praise. Nakatwin na Sami is going to offer praise to the Holy Lord who reigns. Nakumtaga kita kakketeyac expression siya kakketeyac se pangan. Nakumtaga Theo is God crazy of course his government. Kumusiya na siya siyam ang alit ko fasal kos siyam yang al tolu fassi siyam yang alon kos fassingaul
Siam yang a lit ko fossi. Siam sio vokang alon ko fossi. Messi masam kunyak yokman. Metkul falet na nasi. Kadil to ko siya. Lem kadil to ko siya. Kadil lem falet na. Pangan keyword madaka ki Siam ikash mamuskat nagkaya. Na kumuskat mene kumsam kun naki Siam alingol fossi singan sam kun naki in porong o shepherd lan Israel. Kansop gol unship na dum. Siya kumuskat me na ke po sok sige seraph nge buwan ko sla sok luwafun yam talos. Kung pinliakat, kung memisya, it'll worship. Sok pin mercy seat siya. Ke mercy seat siya, ke me present altar siya. Ke Ark of Covenant siya. Kung kata na ke, hindi talalutila siya na ke articles mga dako, akketeyac, pacl, anlin lom nuk siya. Kadindila, mga takeni, na luo Kosrae luo elo sok, worship, continuing the worship, luo dahil koteya sok, meaning dahil kaskin delos. Bangan na ki iplan me, seraph nga na nga, akala nga kina, uskat me, naliye, finfela, ngarek makort, siyan ngarek pawenge. Belgi ka tutsak na ki court nga, ananas, me, silence na mangul sila. Siya nga nenda ka, mtafin siya sila nga. Bagat mo ta, nan ka lang nga, guilty ka nga, te guilty. Naingin na ako matabi ki, fella siya nga. Masing ayan yung rasa ko. Mitlas mabang lang, ikadako lang, kada uwi, kada tami the court system singe na kung fact na pinagel dilo man ashes was corruptness ke. Tajakta nagi court lan gata el de wiwi. Eliaten ala na was na galala. Amda lidi nagi ludi silo nga take notes. Nga falokan na makumakkalim yenge. Kung samram ko nila siya sa mulay ko, may Israel siya ke siya to ko siya. Bagum siya kaya po kadil me, sa falle. Nara, ito kiyang kilalosan, nabagat mo daw, kliyen na kaya o yung masikyak ngayon. Dahil inaksa fiye, may fact lang ka flok na symbolicness, ka meaning ke furniture ma, takla ke, ngayon, altar of incense ma, illumination, ngayon mutawaek na, tangal na ke atonement siya, ela siya may taka na ke makuluklalo sana. Na Ark of Covenant siya nga na ke may taka, il matawagin siyam na ke may to has complete na nganfin falokon kata na ke John, nasapta siya na la John ngayon. John siya, sapta lang ulit, basta ulit lang lam na din God. Len siya, tako John likiyac siya skill na rol. In fact, lilam na din God pahingo. Sa ila makuluklan fella. Nara, sapta siya luskat na present alder siya madel sacrifice kaya. Behold, the Lamb of God. Behold, the Lamb of God. Nakatfinso na song dolu. In kapashkel nuk siya articles kaya nga melody siya makapashkel Chapter 3 take us to the lever of cleansing and renewal. Pachiya silfake, pafake John, tolu fasimiko machiya siltibukange, nga fact na pa yun assume. Siya madelfin ti Jesus tage kofengan, kofla na hilyak na hindo ko sa island God. Okay? Nakatfinsom na kesapta ako, nag-iwan ko sa John Ben, katramram ke showbread abangan. Intramram ko yun la, that's the living water and the living bread. John ako singala ko living water, John on ko slam siya living bread. Na katfinli lo malung as candlestick na kumpinli na ke revelation siya lang ngakan fire la candlestick lo malikin bawk. When golden candlestick ngen siya lang I'm the light of the world. John algo fa singaluo. John yo fa simekor. I am the light of the world. The light of the world. Bakal men golden stick magatliye me lo malunge.
Uskat men ke saptas ngalagos ng skolon ko the altar of incense learning to pray. Prayers like a fragrant incense when prayed in the name of Him. Kung man pray ke anasima, the fin kum ken kring so yak na rin God. Ana kaya kalimi ke chon singalakos fa singal dolus singalakos. Pray in the name of Him, our Lord Jesus. Siya uskat me nage kabun John saptas ngalit kos nage intercessor prayer si lalma. Leksyon na miselik ke el maulia ka miselik fails narakat kain si fena so read is saptas ngalit kos ke holy of holies ikagalik ngakom direct access na yun God na ingin nakatlian Calvary, the Ark of Covenant and the mercy seat sprinkle on His own blood, promising chapter 20 return of the Father, our Father, and to His God and our God. Na ora nga akong tikan man kan na reference ke Christ, falok na ni ke Old teaching ke Old Testament. Tigin, furniture nan kohanin with the I am 7 statement El daga ke I am statement it ko siya. Siya pa akfasya ke me Good Friday Wow. Ako siya mga kadin caption ni mukui maurek men church pasak na vers nge. Ore buksi ke ex ke pasak na vers nge. I think gumnila ikakla na siya son future events nga pa apa ikakla na siya ke mangan furniture ni ke I am statement ni court nga. Dia ke semua dalang ngeng liek Alang na pa yi. O kalem. Kalem. Ora ke kumtaga ke mante ya. Lutikat ke sapta lime ko sak sinsiak si maja pa. MSC kya ke sapta si luo tolo. Nangi faksilong ngan sapta kos arama siya udak kya ke elsom kira claims of heaven. Nalda ka sa mga books yung Revelation na sikum. Na inge na malakom na Mr. Lipan wala tigin makil matwiyash nga. Kada bring Revelation to a lower shelf in when responsibility si panin beos nga. Kada fact la pagka mga inge Kalam na siya click natas nga. Mana kasi silang basta kawak sila pinanutwa nga. Ala na wala na interest in long. Mga ka na siya din nan ka ke. Na arang akin na meta ko in fact lupan kaksakal kom sam-sam ngam ta take notes. Na si mga tara pa. Furniture cash ngan. Wala matin or makinya ke Old Testament in fact lang. Ikatus na mga nalomaluwa kaskal me. Parang lang surik mga gasing nga. Finte ma sap kanya kimalan kata, you will suffer great loss. Na kanin direct makin malan may na kaya masilan ka. Design silan ka nga pa nan Akfulactye katigin. Kung kulo man lap yung furniture nga. Katifile yung mga kaya katu siya Christ, kaya lom sin kata kaya Christmas nga no ata ka penadak na sila to ko. Kanin mga, nakadin loang lamay, katarin lom sin kata. Lemel de kay nakalimiya la pel si mail sang whips ko. Sangalak met ngaya. And in Proylan papat pangan in Proy. And in Proylan bangan. Napa nga inge na tempalapan nga ko mo. Nga kong fintech kay nas Mr. Singay ni kat ini quest kain kat. Gatsum na lamalu kada som na seng na. The doctor again first. So si on gos magan tak lagin first. Dikat tawa kat but sumin worship. O katakan Akfulactye o katakan Akfulactye tigi. Katsum ta matana na kadinta. Dila tatundun dila li pelchin fulwa long no galaxy of flat cap. Kat the loang na kemalutu to. O katanta Elia kimasyaman wangin mislain kat. Wangin langsin kat. Yala ni safe westal me gos paunin langsingi. Yala in cash kat kaywa. Oy, man. Umeso mo paunin lang sita kesin sa lalani papanan se for yon yolngi. Na ara makatarang sige ka na interweave na kikasing fakulan nga lang si insikya. Na ba na nga kingata ka wikom digin makilkil tu singe in we pray kin mange. In kan sugin gana ka din falakon kat men na ke furniture nga na ke malan kat nga na ke kadin liek out
Jesus is the Ark of the Covenant and the mercy seat, sprinkle his own blood in ma akalemina ke o yesima, the return of his father and our father to his God and our God. Kaksakin God. Tingin ang lal na pa furniture ngan kumni lal masingan ngatin na limit. Ngatin na liye. Manang limit about sacrificial systems here, which is very plain. Mat nagawakan nila pangan. Me nake uni shas kungan sang pangan. El comment the masingan tagal lal ka din nila. Candlestick nake showbread ngan. Nake lish siya. Kung pasang rela book sila John ngayon. That's the composition of John. Na John siya matramdram genge wa di fakyak ngayon. Anyways, ngade usiya unsukulan siya usiya ngayon. In man nakatwata ka kali dalik ikash ngayon. Kaksakin God ke ngamo me dalik ngayon ma natal dignis VVN pinpoy nga kan si unsukong katin kain dipsela Elorek magan instrument nga sang we pa nakaksakin God katin sigalila kat kain si dagan bang
Magnus Milsamal. Wala tigin. kaksakin gat ke kadaklen besya usi makalem yakshel digin makilinga. Magnus Milsamal, father with his sons. Milsamal. We are Diginis Vivian, family from Ilo, Hawaii. Achung papa chingan ngay dal taga amo yetaria dal we alu kanyang alu med taga nalu sila nga som tim ta siskel ta apang ay sam ali kulo kaksakin gat tikshrik si matuin fulwalos ngan nga fat na la pange okala si makat proy kini piang siya kel metigat taga na ket life kasa la kat proy fin trakin pange makunesh ne baba ka ne tiktan force ka mugul force natas ngayon relate na sin trick natas ngayon o kaya katla o kala at that age hindi ka na ke mangan napata na rin ke me primary finance Kosrae na ke financiatal ngan pe Sunday school mangan yok supe latal tu yakon ka read force mangan yok supe at kulo manlap na siya usingan ngali na po mugul force singan na papa singan in wepen na sumata kumne man na yok relationship building na kaya ko kan ka the yok na po it's involved everyone in that single household agat kulon siya Vivian tiginis Vivian peke alal mo papa na nga arulan na kapas pa na kaya ako ma fukla kin siya usiya ne papa siya ali yok supe na kaya oh yes, example na wo siya bauta katli ka unsa kung yok na pa siya harmony lan siya usin ta kaon kaksakin God
flock na ke matching ka din kaksakin kat celebrate kat pang matching kat kulo malap ke on so one tikin me kat kulo malap ni show la tikin is fifian tik na tan ko kulo tikin na mo siya on so one tridel Raise alena up, raise up a child in the way of the Lord. kulo It will have no sorrow. State his confidence lalo sa masaya. Relationship building jangan kung bakit papa. Talib ni aske kalsifan na, karasifan na. Na amen kulo damdal talbe o backer. Na Mr. Liban kumakalin ni siya kulo malap tao pangen and Alright. Krito sabur. sonal kursingal yung method me kursingal kalam si kum tram kinyan light of the world. Ifawsum, God, man of God, good morning. Praise and thanksgiving to our mighty God. For you, man of God. Amen, amen. Klomalap, damdailen, klomalap, nakatsumni, yan yung away, Yulinda Bendar Dilves, damdag klomalap, ki tagaluman pe, wikom yang naimel, baba Hubert, damdal Srui, ita, klomalap, tuwo, eklo kaksikan at babakat, kilensa siya, wolacna, tamlil bat, sikra, Mr. Liban goes Minnesota ba pangen lap na chinyawa kawak sila. All right. Bat pain ko natalbe mo levelan ngan uti lang adamleg lumalap kita kan gloke mo large from Arkansas. Kaksakin God came be I mean da ngana tuwa gloke ta kaluman in project pe posem jinge we come be name it by you tuwa na siwa si kaksakin God came mo large kana kay wak lumalap damdal should dairy from the safest city in Washington. Kent, praise God. We come young Cindy Netlick from Arkansas. Bebang kasi kita klamalap. Tuwo egloke mo lashkewa. Guloke ustaga we got fellowship Damdal Cherry back all the way to Lanai. Bain kom tigin bolin. Tignisyon talik inchawan gewa. Paing ko may pesyonis, many Conyers, Georgia, namalap, namdahil kita kohan, namdahil tabi Wilbecker, Centex pa ngayon, namalap na, from North Carolina, Ringston, North Carolina. All right, Ashfield, namalap, na, tigin per always appreciate, Centex, kulo tingin per, kulo malap. Malap ki mga kumsupasok ng wipe nasum, tigris koryos, bayos, malap, wiowos, amlaloti, malap, yakalimian, lay minister Kirsten Joe, Usukola kulo minister. Preston Land Gospel Choir Seattle, okay. Banglan God Bangen, na damdahil CBU for tikinis bangay ba yan? Malain confirm ya. Naknasak kalimye kat kipe etresi ko uski inema ko sak musala benagayan kat nga me akshike din glamalap. Namlaloti glamalap ki may fak pelomingi. Nain ko ang bebangay. Nakke damdahil Julie Cheers and Luke. Baklas met saben nga fatata manuao. Kumbaga, ay klamala. Telwin Tamalil, kay Pangan, San Antonio. Houston. Neighbor lombang ba eh. Kaya klamalap me amal Telwin lang las na yun siya wan pe. Tambel Rose Vinen Washington Glomalap ki tagapeloman in project peposem and to my litera from Masha Glomalap ki tagaluman co-worker katagay ni Magi Kofa Finanyana neighborhood house Finan Washington company sigat wing Eliasi Oksingal Lime or Finan King County Washington kaksakin kat ki okay kat kan we pe we ki mangya
Amo namdal rospange now Roskilin vinbaikom glomalap Choquila okay. Washington alalal fungi glomalap Mia Pani Bain kombe glomalap kita Kung mo siya kaluma nga na, tigin. nga siyak shumbienga nga sonna alina make Okay, sure kalwuna. Mia glomalap pani namna sa kalang la kung marsya siya sa kuno nga kaya traka kulong malap kaya mantra. me glomalap ko Akfulactye pe inelowos nge pa Wow, nge ma science ma tigin makilal decipher pianga chenar man. siglava glomalap Na kumali, no storm is too big when you have faith in God. Kulong malap. siya siya na shamsin eng Mm. balal nge delo tui May delo slom control control managay mo. aw pangay sis pero kat ko in prada yedan kat flat lasha in kanak musipe storm in ourselves Mm. damdal lespit my neighbor glomalap damdal glomalap kita kaluman damdal shue Bruce kaksakin katpe to duwaben assume Mm. glo kita kapelo min sa project posem damdal Ruth Charlie en yang ya tumbay ta Columbus, Georgia. Amos Georgia ay Columbus, glomalap Georgia. Mm. na Medyo wiyas nga damdal los Tamdal pangabay si Wiyas nga bangan. Si Fort Leonard Wood, okay Missouri. all right excellent Parang na samyan nga. May nga wikan na rin ay samyan na Sentex, mole samlel Shima. glomalap syntax tamlel ringstan nena glomalap kita kan betuwa damdal Kulomal. tamay glomalap kita Amay ka ko na. aw right na glomalap sil damdal choter pe Kulo kita ka sugar. Kulomal pain na kom ne Wiyas. Ne kiyas ng tarungan. Kulomal na. glomalap kumta matsinga tamlel lipan Kulo. Natigit na mas pangay Ayman. glomalap Tamas kulo. eh Purian. damdal kip Agay kinye. al amet simet matagay medin kain pangaklabangan damdal Kukilang na kukila na comment. tani ang amo arka mensahe sita kangan kandila kante Mamaros yung tagaligi comment sa sis. Oye, tamtal jid. Sang, anitin nga. ang yang Itin. Kunin na, alo ka. Good okay morning, sister. Lang na siya check. Kulo okay malap ka naman. Tuwa pa na siyang check. may kadale Krisyo Shapur. Tingnan tayo siya pa yun. Krisyo Shapur. with fifin bang ebe how glomalap from Guam bangan taga bedam dahil si be you for so sorry pero then nagalang yung matching ngayon those fingers Soya Leite. dahil Sosa Ripiero. Okay. nga mapange May mama ganda ka kay YouTube eh. Okay. Kulo malap. ang alam mo Ali ka kay YouTube. alam silipan nga mo me from dari tukun me unso ko nga kom tagakali ke ram pray man kuma place ka tiya nga chita le kuyo mga India ko nga in ato la lutina wo wolo msinge nga msinge na ba nga usige pa singe na siya na kum kali ke to ni lasha Good.
Well, we're not taking tres kalilak kalaminga. Lang si Bewsi. Kulo malab. Kasho, kulo malab ko na ke factiongan. Kat Srui malab ke asloman. Na walal be Kenya Alex Joseph. Kulo malab. Kulo kaksakin kat ke malitud ke tako ke litu singa. Kulo malab ke kasin kasho. Na wana taking tres kalilak kalaminga. Ngayon na wala mwet kulacnsap wiowos KahsInKol in kalye rasam from in kalye te me rala pe proing facil clash kataka pacl readom siya pang kataka malam na phone sila pang katli atari team so kumay taka ikesta na si kum na kaya alumet we Sunday school si may koko shil tigin mekil we alu nita wala shil tigin treskal ke Au limegos AM Pacific Standard Time inoy lang silang God. Katli kunokon ke monte farna ke Friday singe litudang in Friday singe li kapassion na ke me designation to luma katram from kun me lion suko oka suko root suko na we lamb suko. Tagata na there's no one worthy to be praised than Jesus Christ. When el makena paso misa fin shaksin. Nakarete tuin singe, when pang readom singe, kadin awi na naklash every day na ke folokwan lame. Now as we are waiting for his return, God proclaim gospel ng Jesus Christ. When a great commission, gospel almedo first saptalong lago first singalag ko singalong lakalime. All authority in heaven. Kung nakawain ka sa fellow dog na sick, Jesus fat na siya matamalidod nga matigil soka ka. Therefore, go and make disciples. Kadin sumura matamalidod lang. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you the very end of age. God did we got. God did we got ingin. Matalal fungi, may sang siya parting God nge. God ngon madal, the third person in triune God. Wang in manaslash. When God did we got. Phone la machikatash ka nge. God inin na kadin phone la. Elo siya cash plus na kayo wa inka siya where Jesus is sitting. Pange orientation sila kum. God te wana fella. Fella. Ilyakan materialistic stuff. Fella lost. Takat
para kadash fela church katin sum na ke loshing in kalim na ke loshima akalim yakke sie son sapta se foslong lia chi shel da guy ne la makuluk when son pepti la kalim yangan ke foshingen na god KahsInKol was at the Monday nege Shenry should be forward nege next week forward to the following week we na nege Flokland lame bangal read them chimay nage nashke KahsInKol was online na en Gumashwe Seattle Texas Corsicana ka Honolulu ka me Kona en nagewa Hawaii Pohnpei yeah Guam Kosrae, matlalad fini Kosrae, we're on the same boat. Kadina na rakal chifan come in the rhythm. Pero rhythm siya pang. Tago get standard lesson commentary. Forward tiya kitay masima kadina ng kalim ke week na phone siya. Tago ke fakya saptali mekor fos na ke singaw. Siya fallen na, Christ pa fallen na. Naro masinga tago kadina ng proikin. Mafa kang rhythm siya kadin fatalik mi siya proy ke ma kadin si baflok na ke masima na kadin aske kat fatalik te tuwi namna stis ani kina kunay la fka ma si sifac ke ma si namna skan kunay la metigan fast na meta na oro masinga kat Trump ramanga in si bawin na clash metigat o ilang silang kat kat ka na kya malitu chilitungan ito ka kya fakyak mongol siya ifin pa isam laga tigin tres ka la ka akketeyac fakyak sapta longol siya fosya na kya singalon kor sipa longol siya na kya longol it kor so matay kriti fakyak longol siya proy kya oye ka and kumashwan taga na litutang initu ino ilang silang kat 5 a.m. Central Pacific Standard Time, 7 a.m. Central Time. Pakada si Bataga. Lututang na kayo. Nate, masing ito tangan Kosrae la kung wisya uluman. Kaksakin ka mo. Masing kung example for me, ngataga we KahsInKol, we Akfulactye kat, we matlas na kayo wakfrang ngataga akollah, tik kaya taga, ntan kaya flok kaya, mati ka kaksakin bakat in the evening. This is the routine. This is where we need to be. Kataga kaksakin kat sila Abraham, Isaac, Jacob, son of Faloklala. Wanang akal me. As we waiting for his return, kat tu faka gospel siya nga. Mata yung taga, nakya mawul siya nga. El taga nila makuluklash. Kat inge na aske, wala na siya nga. We committed to the Great Commission siya nga. Now with that being said, nga ispellain, we matklash ngayon kaksakin on mataga, urun, tamlil we are nga asan wala yai ko we mat tafon utwalash finan melem matalara on sukungan sham sio sukung matalya kon on kakin nataga bena ke show si malash finan ilo show la diginis vivien aletaga usi petchana shal si mai na kadinashke e lokala tikshik natan nga tuya kon kaksakin ka cha si fe si magataga akketeyac sham yang yakala me celebrate ka Akfulactye God, celebrate God. Nagati papa si tangan oro me keyboard chingan witli gako singan nga pangasal si may nagadinashken pel nagaywa kaksakin God every day. Angin na may ring tagang tanamnas ko nila kada kana me proy pang tanamnas en kumashwan we got proy ke proy facility singa kumsom ready me fakyak mongol siye takal jutukon likiyac pa input in cash kat kaisi takalan mat nagaywa likiyac prosem telinga man na yok siya kaya mat nagaywa with that being said God bless you and your family we got ke brain kali oh God flat na lash kat true kaksakin gom ke cash mold lom mataga sibak kaya kat kaisi kadin faithfully walk with you. Om akalim megigas molom, you will never leave us nor forsake us. Kat kalim ge wonan alom, lalal fungi, la akwaklom, wangan matafung lege. You mean to come to seek and to save the lost. Wangan
matafong leke tesikan kat design lom, where in the very beginning kum na silikat latari, kesubin kum lang sikat, kum pakotin, na sin kai siyesis, mat na kay wafel, wana John 3:16 na claim me. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. God true malalap ke kas mol matarak ke kat kai siya kes makinyekat, that Jesus lefoloko. When I lak kalim me, na sin matamalud lesom, ako in fakir, in lom sin papat mal lefoloko. That manas, kat kaya fa malalabo kat flena, the folok singa in pa priority lash, in pa nekkat, 24 hours, tagadin siya masiyashin kasha, where Jesus is sitting at the right hand of God Father. Olim kat flatena, kat fotodulain managawa, kat inanay nas we kat kai siya long proelash, Paing kat kamapay lom, makay na siwas lom. Ikas na siya Paing mo siya nga gospel siya nga, inlin na kayo. Actual siya kat kilalal funilash kai siya. Si balitikat in kanakin lang o si mataka ke when na yung Jesus Christ makaya na fakya ke son singala ko for son ko. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O kat flatin na namanas. Flocking kat na yung kaya mapaya lom kaya malanyanganin kat kay si takadin o kala kaya mapaya lom makaya na san o flock lom. O kat flatin na katalle. Srui malalap ke kas mol no matakan na shesh in akketeyac kai shi. Fashili klar arshin pong. When kom akketeyac, you will never leave us nor forsake us. Kat kaksakin kom proy ke mama kewa ke nen Jesus siya matlangulas. Amen. Amen.